Igobongo into esemqoka kakhulu lapho ukhamba sithola ubulawo obahlukahlukeneyo sithi masikuhlolela sithola ukuthi okay makufanele udle igobongo ibuphi ubulawo ofanele ufakwe egobongweni ngoba siyawuthola umndiki siyawuthola umndawe siyawuthola umnono siyabathola abalozi siyathola isithunya sayithola inzunza masikwenzela igobongo kufanele kuba kuyiwe ekhaya straight lapho uzalwa khona malithi ithonga fanele igobongo yodlela ekhaya komalume kufanele selapho malithi fanele yodlela ekhaya kobaba kufanele selapho yabona ubhovukana uyakhuluma lo muntu kuwena uthi nansi into efuna yenza akakwazi nokutshala benginento esegcikeni ukuthi kunento esegcikeni egqitshwe lapha uyakhuluma impela umuntu omdala asho ukuthi kanti kuba uzomisa igobongo kunento efakiwe egcekeni ezophazamisa uhlelo legobongo lomntwana mayisalidla uyakwazi ukushaya ipiki uyikhiphe ngenze njalo baba thuma impela ithonga siyikhiphe umkhuba ngapha kuyahlukahlukana ke izinto kunye kuba ibhodlela kodwa yonke lento ikhandwe ngobulwane ukuthi ikhandwe ngendlela ezahlukene kodwa iyisilwane lento ngoba idunga umsamo noma iphendula idlozi okanye ikhiphele ngaphandle kwekhaya idlozi